Commanders sitheni kulabantu azange sithi labantu laba ngetheta sisabafuni unesibindi cela uthatha amaveji akho uhambe la iyasala itroli sinitshelile ngicela uzene Commanders azange sikutshele ngetheta ukuthi anisafuneki la ucabanga ukuthi mina ngine competition nawe mawuqeda uba nesibindi itroli yela ngicela uthatha iveji yakho ngicela uthatha iveji yakho yasala le troli malingi ungiphaphele wena ngeshaya manje mina impempe ufe manje ke ngoba uyasiphaphela uzongiyela wena Ongokufika uphuma kwamanye amazwe oyiphilela ngokudesela amaveji ngetroli eSouth Africa kube sekufika abantu nje edayisela abamphuca itroli bachitha amaveji akhe phansi. Okubuhlungu eNingizimu Afrika ukuthi engabilisana nabantu ongabaseNigeria okuyibona abadayisa ama-drugs abamosha eSouth Africa. Bona abantu base-South Africa balisana nabantu abayizamelayo ngendlela elungile. Sabona mbukeli besachitha uma uqala ungena kule channel ucofa subscribe button ulike ivideo. Mbukeli zibukele nansi ivideo. Commanders azange sikutshele ngetheta ukuthi anisafuneki la ucabanga ukuthi mina ngine competition nawe mawuqeda uba nesibindi itroli yela ngicela uthatha iveji yakho ngicela uthatha iveji yakho yasala le troli onke ama-plastic ndoda ama-refuse ngokunikeza back thatha into zakho mina ungangiphapheli uzunesibindi sokuthi uhlale emshweshwe ngenaphi kwimshweshwe yakho mina Commanders sitheni kulabantu azange sithi labantu laba ngetheta sisabafuni unesibindi cela uthatha amaveji akho uhambe la iyasala itroli sinitshelile ngicela uzene ngicela unginikeze ama-plastic usebenza eSouth Africa eSouth Africa hayi ungazosinyela wena cela ukhiphe lezi zinto athathe izinto zakhe lo muntu uyasiphaphela lo angikhompete nawe mina thatha izinto zakho uzolimala uyasiphaphela wena thatha izinto zakho uhambe la itroli yasala thatha izinto ngicela uzikhiphe uzithathe manje uhambe manje cela i-refuse back dog yasala le troli uyaphapha wena ubuyele emuva ungazongiphaphela wena ungalingi ungiphaphele wena ngeshaya manje mina impempe ufe manje ke ngoba uyasiphaphela uzongiyela wena uyanya wena shutha ulale ngicela ningibheke lehlangano linginikeza i-20 rand lingiphi i-20 rand lingipha i-20 rand angifune 20 rand yakho itroli yethu itroli yase-South Africa you don't have a trolley here wena ngazo wena mpilo uye ukuspeeda nawe wena thatha amaveji akho uhambe ungazongiphaphela unyaphi ne-20 rand yakho ngiyawubonga umphakathi waseCredit wenza into right nawo usafuna amakwanga usawafuna amakwerekwere lezi nje amazihambe uzunesibindi sokuthi usebenzele elinye ishangane unqundu wakho uyanyanyi thatha izinto zakho uhambe la wena naleyo karita wakho wamasimba asisanifuni la thatha izinto zakho karito wasemshweshwe angithi vele emshweshwe ogcwele amakwanga ukarito asisanifuni angeke ngikhompyuthe nawe mina ungazongiphaphela morning Commanders thank you Commanders ngiyabonga Commanders Mbukeli sibonga ngokubuka kwakho ivideo uma ubuke waze wafika lana cela ungakhohlwa ukulike ukusubscribe ukucomment usitshele ukuphawula kwakho mayelana nodaba kwi-comment section ukuthi lo mlisa lo bekumele beyenze lento abayenzile kuye siyabonga usungabuka ivideo elandelayo